Illum it-tlieta 9 ta' April nilqgħukom magħna saru d-9:09 ta' filgħodu għal din il-polza ta' dħul tal-Form 1 fl-iskejjel tal-Knisja. Grazzi naqgħodtu magħna, nifhmu l-ansjetà li jista' jkun hemm, nippruvaw nassikuraw irwieħna l-kol ta' nirringrazzjawkom tal-fiduċja ħadku qed tagħtu l dawk kollha li ħadd-tfal tagħhom ħajtu fl-iskejjel tagħna, l-oħrajn qawwulhom qalbhom f'Malta, l-edukazzjoni nippruvaw nofruha b'kwalità fis-setturi kollha sew dawk tal-Knisja, tal-Istat u indipendenti. U propju fuq din in-nota għadna kif bdejna it-tielet term. Jiena jien mifsud bil-ħaq laqqas introduċejt ruħi, Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Nisranija li ħanku qed immexxi din il-polza llum flimkien mal-kollegi tiegħi. Għadna kif bdejna it-tielet u l-aħħar term ta' din is-sena skolastika. L-allima, il-Learning Support Educators, kapijiet ta' skejjel, kull edukatur u impjegati oħrajn flimkien ma' wliedkom teġa qegħdin jibdew iduqu l-aħħar term bil-ħidma għaddejja kuljum. Nippruvaw ngħinu lil xulxin illi kulħadd ikollu kemm jista' jkun edukazzjoni holistika. Edukazzjoni holistika li tmiss mal-aspetti differenti. Tajjeb illi nsibu ħin daqsxejn għal kollox fil-ħajja mingħajr ma nagħmlu enfasi żejjed la fuq ħaġa waqqas fuq oħra u nħonqu l-opportunitajiet li t-tfal il-bniedem jiżviluppa fl-oqsma kollha tiegħu. Ejja nifhmu wkoll illi anke b'din is-sħana li saret tkun dejjem aktar bikrija sar ikun dejjem aktar diffiċli u challenging għal kulħadd biex kemm jista' jkun jiffoka fuq it-tagħlim tiegħu. Għalhekk tajjeb illi nimpenjaw ruħna u ngħinu lil kulħadd f'dan il-proċess u l-ġenituri żgur għandhom sem importanti f'dan il-proċess ħieħ. Għalhekk nixtieq li t-talba li ħanibdew biha nofruha għal l-uliedna l-ewwel qabel kollox li qegħdin fl-iskejjel illi bdew l-istudji tagħhom għal dan l-aħħar term, għall-edukaturi kollha li qed jagħtu sehemhom ħaddiema u għall-ġenituri li l-ħin kollu jkunu qegħdin jagħmlu sehemhom bħala l-edukatur ewlieni. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina dubietna bħalma nafruna ħadralina, għadaħannix fit-tiġrib biex deħalisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu, għaddisa Marija Malla, tlaparina mit-imbin, issa u fis-siegħu tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien ibidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. F'isem tal-Missier, tal-Liben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Mela llum għandna bħal dejjem magħna lil Sintja li ħadku qed tina l-ispjega ta' din il-polza Form 1 Subin. Fidejk Sintja. Grazzi. Mela nitlob ir-reġija ittella il-grafika biex hawnhekk ħantikom ftit spjegazzjoni x'se nagħmlu llum u kif wasalna għan-numri li għandna u l-postijiet li għandna llum. Mela ħanibdew il-polza tagħna bit-tlet polot daqsxejn żgħar. Mela aħna f'Novembru meta rċivejna l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju, rċivejna xi applikazzjonijiet minn tal-impjegati u minn tal-aħwa għal skejjel illi m'għandhomx disponibilità fl-ewwel sena sekondarja Subin. Allura hemmhekk nagħmlu il-polza għalihom biex jekk eventwalment aktar il-qudiem ġeneralment matul is-sajf fejn jidħlu il-sekondarja nintlaqtu ħafna meta joħorġu riżultati ta' skola sport u il-Malta Performing Arts School. Ġifieri hemmhekk jekk ikun hemm xi ċaqliq, aħna ħanħadnu ir-ranking li jsiru waqt il-polot. Inkluż jekk jinqala xi postijiet f'dawn l-iskejjel, hemmhekk li tħadden il-polza ħanagħmlu hawnhekk. Mela għandna applikant li kien applika seminarju bil-kriterju tal-impjegati, għandna 9 applikanti li kienu applikaw ukoll seminarju però bil-kriterju tal-aħwa, u mbagħad għandna applikanti ieħor li applika għal l-SPMC, l-Iskola ta' Sant'Agata, li kien minn tal-aħwa. Mela dawk ħanibdew b'daw it-tlet polot żgħar. U mbagħad ngħaddu għall polza l-kbira fejn hemmhekk ħajkonna 191 applikant li ħajjieħdu sem ħanispjega kif wasalna u x'fadlinna postijiet skont x'informajnikom u t-tibdil li sar minn meta ħriġna ċirkolari lil hawn. Mela f'Jannar konna informajnikom illi għandna applikant ta' Djar tal-Knisja, 3 applikanti minn tal-impjegati, kellna 20 minn tal-aħwa,
15 li kienu tal-aħwa però ġejjin ukoll minn skola bla kontinwità. Kenna applikazzjoni illi hi minn tal-aħwa u l-ġenituri tiegħu it-tnejn jaħdmu fi skejjel tal-Knisja, għalhekk għandu jaqa' taħt 3 kriterji. Kenna żewġ applikazzjonijiet illi talbu għal transfer bejn l-istess entità reliġjuża. U mbagħad kellna 94 applikazzjoni li ħerġin minn skola bla kontinwità u 4 applikazzjonijiet fejn l-ġenituri tagħhom jaħdmu fi skola fejn ma jistgħux jidaħlu l-uliedhom. Mela b'kollox hemmhekk kellna 140 applikazzjoni. Issa minn hemmhekk it-tibdil li kellna fejn inħarsu lejn l-aħwa kenna min li għalkemm ir-regolamenti tik li tista' tkompli anka l-polza ġenerali li ħanamlu llum biex jekk imorru tajjeb fil-polza jkunu jistgħu imorru għal skola oħra, hemmhekk kellha 15 illi ddeċidew li ħajżommu l-iskola tal-aħwa biss. Mela waqqgħu il-kriterju 3. Kenna 13 illi iddeċidew illi ħajżommu l-iskola tal-aħwa. Allura, iddeċidew li mhux se jkomplu taħt il-kriterju ta' skola bla kontinwità. Kenna applikant illi kien applika għal transfer, però reġa' bdielhom rrid jibqa' l-iskola fejn qiegħed, allura dak waqa' biss għat-tielet kriterju. U kenna applikant li kien minn skola bla kontinwità mainstream illi għaddej mill-każ ta' statement, allura dak inqaleb għal serious cases. Mela hemmhekk ifisser li minn tal-ewwel kriterju ġejna b'numru ta' 138 applikant. Fil-polza li nagħmlu llum għandna 4 settijiet ta' tewmin u hemmhekk allura rridu nirriservaw 4 postijiet. Ir-raġuni hi illi jekk fil-polza u fin-numri li għandna li jistgħu jkomplu għaddejjin fil-polza li jmiss u fir-reġistrazzjoni jitla wieħed mis-settijiet tat-tewmin, ġifieri miż-żewġ tewmin jitla wieħed tajjeb jirrenkja tajjeb, mela it-tewmi li ma rrenkjax tajjeb dak għandu post ġo skola tal-Knisja, u mbagħad jiżdied magħ ieħor waqt ir-reġistrazzjoni u hemmhekk il-ġenitur tażel skola għalihom it-tnejn sakemm ovvjament tażel skola li għandha żewġ postijiet. Fejn it-tewmin jirrenkjaw it-tnejn tajjeb fil-polza tal-lum, hemmhekk il-post jiżdied u mbagħad inżidu ma l-ammont li ħanajdu li hemm disponibbli. Fejn it-tewmin ma jirrenkjawx it-tnejn li huma tajjeb, hemmhekk jiżdied il-post ukoll finali. Dawn l-aħħar informazzjoni tkun fir-riżultat li jiġi ppubblikat fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt u da riżultat ikun fuq din il-paġna sa għada matul il-ġurnata. Mela ħanaraw bħala postijiet. Mela fir-regolamenti konna nfurmajna li hemm 230 post, minnhom inbidlu tneħħew 9 li inbidlu għal każijiet serji, jekk naqsu minnhom il-142 li huma jew diġà reġistrati jew li għandhom post fi skola tal-Knisja jew li rriservajna t-tewmin, hemmhekk ifisser li jifdlilna 79 post, 79. Mela, illum fil-polza li ħantibda dal-waqt ħajkonna 191 applikant, l-ewwel li ħajirrenkjaw minn numru 1 sa numru 79 ħajgħaddu għat-tieni polza għandhom post fi skola tal-Knisja. Min ġi wara id-79 jibqa' bir-ranking li ħajistabbilixxi ruħu fil-polza tal-lum. Jekk matul is-sajf ikonna iċċaqliq għax kif spjegajt l-ewwel ikonna xi riżultati li tfal li applikaw xi skejjel oħra jimxu, allura ir-ranking li ħaġibu llum fil-polza jibqa' jgħod għal tul is-sena skolastika tal-Form 1. Ġifieri jekk aħna ikonna xi ċaqliq naslu fir-ranking tagħkom rank by rank wara xulxin u nċemplulkom aktar il-qudiem. Mela l-ewwel 79 dawk li huma rreġistrati taħt skola bla kontinwità u dawk ta' impjegati fi skola oħra jintaqgħu kollha f'daqqa fil-polza li ħassir nhar il-ġimgħa li tibda fid-9:30, daw kollha li ħajkunu fil-polza ta' nhar il-ġimgħa mbagħad nintaqgħu magħhom
f'parents meeting online fi 13 ta' Mejju u l-għażla tal-iskola r-reġistrazzjoni ssir fl-14 ta' Mejju. Bejn il-polza ta' 12 ta' April u il-meeting ta' 13 ta' Mejju ikun hemm email li nibatu bir-rendikont anka skola x'hemm possibiltajiet. Mela dak ir-rendikont totali ta' sekondarja. Grazzi lir-reġija ħalli issa niffukaw fuq l-urna ħalli nibdew bil-polots li għandna. Kif spjegajt ħanibdew bit-tlet polot żgħar fejn għandna applikazzjoni li ġiet minn tal-impjegati għal-seminarju, hawnhekk ħanajdilkom minnu dal-applikant, hawnhekk tarawhom ukoll anke fir-riżultati li ħantellaw. Mela hemmhekk għandna M2031 Debono Luke illi huwa taħt tal-impjegati l-ewwel wieħed jekk ikonna post ġewwa s-seminarju. Issa ħantellaw polza għal 9 applikanti li applikaw għas-seminarju wkoll però bil-kriterju tal-aħwa. Grazzi ħafna Cynthia ta' dik l-ispjega. Nfakkar li l-proċess kollu tagħna jkun għaddej taħt l-iskrutinju tan-notar tagħna Dr. Roberta Aquilina u bekk ħanibdew billi naqraw l-ewwel isem. M1862 Tanti Xandru. M1862 Tanti Xandru. M1996 Fenek Seguna Kejden. M1996 Fenek Seguna Kejden. M1567 Malija Aiden. M1567 Malija Aiden. M2178 Joshi Deon. M2178 Joshi Deon. M2075 Darmanin Andrew Adel. M2075 Darmanin Andrew Adel. M2198 Koleiro Zak. M2198 Koleiro Zak. M2005 Muscat Jerome Xavier. M2005 Muscat Jerome Xavier. M2038 Vella Jack David. M2038 Vella Jack David. M1559 Falzon Sherry Neal. M1559 Falzon Sherry Neal. U bekk għalaqna din il-porta żgħira ta' 9 studenti li ħajkun qegħdin jissejħu minn Cynthia mill-ġdid. Mela kif spjegajna li huma tal-aħwa għas-seminarju pending availability, vi m'għandniex postijiet, nrid nagħmilha ċara biex inqala postijiet, irrid ikun hemm xi ħadd li diġà qiegħed is-seminarju jitlaq minn hemmhekk għax imur skola oħra, il-klassi tinżel taħt l-24 u mbagħad inkunu nistgħu nimlew il-postijiet. U dan l-andament isir ħafna drabi matul is-sajf. Mela l-ewwel wieħed huwa M1862 Tanti Xandru, it-tieni M1996 Fenek Seguna Kejden, it-tielet M1567 Malija Aiden, ir-raba' M2178 Joshi Dion, il-ħames M2075 Darmanin Andrew Adel, is-sitta M2198 Koleiro Zak, is-seba' M2005 Muscat Jerome Javier, it-tminja M2038 Vella Jack David, id-disa' M1559 Falzon Sherry Neal. U dawk kienu għas-seminarju. Issa kellna applikant ieħor minn tal-aħwa illi applika għall St. Paul's Missionary College, għall-Kulleġġ ta' Sant'Agata,
Hemmhekk kellna il-Manicolo Jack b'application M1530 l-istess pas-seminarju biex ikonna post il-Santa Agata jrid ikun hemm xi ħadd li jattendi hemmhekk illi jitlaq u l-klassi tinżel taħt l-24. U fil-każ hemmhekk nikkuntattjawkom matul is-sajf meta jinqala l-post. Issa ħanaddu għall-Polza. Grazzi ħafna Cynthia. Issa daqsxejn aktar andament fit-tul, hekk kif hawnhekk għandna il-polots kollha li nxteħtu fl-urna. U ħankunu qegħdin intellaw 12 l-isem, naqraw 12 l-isem, nieħdu pawsa, isir sommer ta' 12 u mbagħad nerġgħu nilqgħu għaddejnek sakemm jittellaw l-ismijiet kollha. Fidejja. Grazzi. Emme 5891 Ethan Harry Coyne. M5891 Ethan Harry Coyne. M5395 Manuel Grima. M5395 Manuel Grima. M3185 Luke Mikallef. M3185 Luke Mikallef. M5322 Teo Javier Xkembri. M5322 Teo Javier Xkembri. M3767 Caden Brinkat. M3767 Caden Brinkat. M4236 Luca Portelli. M4236 Luca Portelli. M3476 Gianluca De Bono. M3476 Gianluca De Bono. M3176 Jake De Celis. M3176 Jake De Celis. M6080 Mikael Schiavone. M6080 Mikael Schiavone. M5917 Robert Mikallef Vejx. M5917 Robert Mikallef Vejx. M5159 Isaac Ashaq. M5159 Isaac Ashaq. M3961 Marley Portelli. M3961 Marley Portelli. Ħanaddu għas-sommarju ta' dawn l-ewwel 12 il-isem. Mela l-ewwel wieħed M5891 Ethan Harry Coyne. Tieni M5395 Manuel Grima. It-tielet M3185 Luke Mikallef. Ir-raba' M5322 Teo Javier Xkembri. Il-ħames M3767 Caden Brinkat. Is-sitta M4236 Luca Portelli. Is-seba' M3476 Gianluca De Bono. It-tminja M3176 Jake De Celis. Id-disa' M6080 Michael Schiavone. L-10 M5917 Robert Mikallef Vejx. Il-11 M5159 Isaac Asha. It-12 M3961 Marley Portelli. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna Cynthia. M3255 Andreas Mifsud. M3255 Andreas Mifsud. M5114 Janis Kostas Kassar. M5114 Janis Kostas Kassar. M4002 Mason Zerafa. M4002 Mason Zerafa.
M4298 Mattias Borch. M4298 Mattias Borch. M5711 Matthew Micallef Garrett. M5711 Matthew Micallef Garrett. M3742 Elston Gigo. M3742 Elston Gigo. M5017 Jamie Cesare. M5017 Jamie Cesare. M5268 Noash Cambry Jones. M5268 Noash Cambry Jones. M5856 Jaden Kurmi. M5856 Jaden Kurmi. M4375 Adam Camilleri. M4375 Adam Camilleri. M3203 Aiden Grek. M3203 Aiden Grek. Skużawni. Grazzi. M5555 Liam Kuxkiri. M5555 Liam Kuxkiri. Nerġgħu ngħaddu għas-sommarju ta' dawn l-aħħar 12. Mela, bir-rank numru 13, M3255 Andreas Mifsud. 14 M5114 Janis Kostas Kassar. 15 M4002 Mazen Zerafa li għandu ħuħ fil-Kinder 1. Hawnhekk ħataraw ċertu bellets li jkollhom miktub il-sibling, il-wilt ieħor li applikaw il-ġenituri għalih f'livelli differenti. Xi jfisser dan? Ifisser illi jekk il-wilt f'dan il-każ il-kbir jażel skola fejn għandha il-ftuħ u l-disponibilità fis-sezzjoni tal-wilt ieħor, hemmhekk wieħed jiġbed lill-ieħor. Inkunu nafu b'dan kollu dakinhar tal-reġistrazzjoni mbagħad. Mela nkomplu rank 16 M4298 Mattias Borch għandu ħuħ fil-Kinder 2. Il-numru 17 M5711 Matthew Micallef Garrett għandu uħtu fil-Kinder 1. Numru 18 M3742 Elston Gigo. 19 M5017 Jamie Cesare. 20 M5268 Noash Cambry Jones. 21 M5856 Jaden Kurmi. 22 M4375 Adam Camilleri, 23 M3203 Aiden Grek. Għandu. Hello. Qed jinstema' naħseb. Għandu ħoħ fil-year 1 numru 24 M5555 li Kuxkiri għandu ħoħ fil-form 1 dawn huwa wieħed mit-tewmin. Grazzi ħafna Cynthia. Kenna ftit tuħ tal-audio hemm minnhom, nistgħu nkomplu. M5437 William Hipperson. M5437 William Hipperson. M4553 Andrew Ellul. M4553 Andrew Ellul. M5454 Bentley Ron Pisani. M5454 Bentley Ron Pisani. M4206 Luca Healy. M4206 Luca Healy. M5201 Boren Liu. M5201 Boren Liu. M5231 Mason Vella. M5231 Mason Vella. M5469 Zek Saliba.
M5469 Zach Saliba. M4511 Xavier Pisani Gallia. M4511 Xavier Pisani Gallia. M3861 Isaac Aquilina. M3861 Isaac Aquilina. M5358 Reiner Azzopardi Calleja. M5358 Reiner Azzopardi Calleja. M4535 Bernard Vella. M4535 Bernard Vella. M6009 Abraham Jude Laurenti Engerer. M6009 Abraham Jude Laurenti Engerer. Ek nerġgħu naddu għal sommarju ta' 12 l-isem ieħor. Mela bir-rank numru 25 għandna M5437 William Hipperson, 26 M4553 Andrew Ellul, 27 M5454 Bentley Ron Pisani, 28 M4206 Luca Healy, 29 M5201 Boran Liu, 30 M5231 Mason Vella, 31 M5469 Zach Saliba, 32 M4511 Javier Pisani Gallia, 33 M3861 Isaac Aquilina, 34 M5358 Reiner Azzopardi Calleja, 35 M4535 Bernard Vella, 36 M6009 Abraham Jude Laurenti Engerer. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M5416 Dejlin Barbara. M5416 Dejlin Barbara. M4692 Thomas Attart. M4692 Thomas Attart. M5345 Jacob Gutt. M5345 Jacob Gutt. M4750 Mason Xkembri Frendo. M4750 Mason Xkembri Frendo. M5260 Kieran Mifsud. M5260 Kieran Mifsud. M1488 Avon Vassallotanti. M1488 Avon Vassallotanti. M4766 Irin Karagos. M4766 Irin Karagos. M5208 Jerome Fenech. M5208 Jerome Fenech. M3615 Noah Slack. ħanerġa' nirrepeti. M3615 Noah Slack. M3615 Noah Slack. M5331 Gabriel Muscat. M5331 Gabriel Muscat. M3636 Liam John Gaskill. M3636 Liam John Gaskill. M5920 Luke Andrew Mikallef. M5920 Luke Andrew Mikallef. U bekk rġajna għalaqna settiħor ta' 6 nġaddu għas-summarju tagħhom. Mela brank numru 37
M5416 Dalen Barbara, 38 M4692 Thomas Attard, 39 M5345 Jacob Gatt, 40 M4750 Mason Shkembri Frindo, 41 M5260 Kieran Mifsud, 42 M1488 Avin Vassallo Tanti, 43 M4766 Erin Karagos għandu oħtu fil-Year 1, 44 M5208 Jerome Fenech, 45 M3615 Noah Slack, 46 M5331 Gabriel Muscat għandu oħtu fil-Form 1, 47 M3636 Liam John Gaskill, 48 M5920 Luke Andrew Mikallef. Komplu ntellaw il-polza. Grazzi ħafna. Grazzi. M3747 Nico Alexander Vella. M3747 Nico Alexander Vella. M5317 Dejan Felice. M5317 Dejan Felice. M5257 Jacob Kwiatkowski. M5257 Jacob Kwiatkowski. M6096 Siren Zammit. M6096 Siren Zammit. M3099 Luca Grek. M3099 Luca Grek. M5092 Giuseppe De Micoli. M5092 Giuseppe De Micoli. M3108 Denzel Mikallef. M3108 Denzel Mikallef. M4893 Nicolas Gravina. M4893 Nicolas Gravina. M3677 Sebastian Pecorella. M3677 Sebastian Pecorella. M4716 Caden Aġus. M4716 Caden Aġus. M5912 Benjamin Luke Gill. M35912 Benjamin Luke Gill. Ħanerġa' nirrepeti ħabba li ħadd żball. M5912 Benjamin Luke Gill. Grazzi. M1530 Jack Manicolo. M1530 Jack Manicolo. Grazzi ħafna, nerġa' ngħaddu għal sommarju ieħor ta' 12 il-isem. Mela Brenk numru 49 M3747 Nico Alexander Vella, 50 M5317 Dejan Felice, 51 M5257 Jacob Kwiatkowski, 52 M6096 Xiron Zammit, 53 M3099 Luca Grek, 54 M5092 Giuseppe De Micoli, 55 M3108 Denzel Mikallef, 56 M4893 Nicholas Gravina, 57 M3677 Sebastian Pecorella, 58 M4716 Caden Aġus, 59 M5912 Benjamin Luke Gill, 60 M1530 Jack Manicolo. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. Niskuża ruħi jekk inkun qiegħed naqra xi iżem mhux bil-pronunzja li mixtieqa nagħmel għall-mutija qiegħed nassigurakom. M3912 Simao Bonnici. M3912 Simao Bonnici.
M5481 Kien Baldacchino. M5481 Kien Baldacchino. M4636 Liam John Laus Medati. M4636 Liam John Laus Medati. M6006 Matteo Bartolo. M6006 Matteo Bartolo. M5456 Joseph Caruana. M5456 Joseph Caruana. M3791 Jamie Felice. M3791 Jamie Felice. M4301 Keith James Borch. M4301 Keith James Borch. M5747 Loai Abeid. M5747 Loai Abeid. M3604 Giuseppe Camilleri. M3604 Giuseppe Camilleri. M3655 Javier Kutajjar. M3655 Javier Kutajjar. M3503 Mikael Mizzi. M3503 Mikael Mizzi. M3614 Danilo Massa. M3614 Danilo Massa u bekk rġajna laqna settieħor ta' 6 u Sintja se tkun qed taqranna is-sommer ta' dawn l-aħħar 6. Ta' dawn l-aħħar 12. Mela bir-ranking 61 għandna M3912 Simao Bonici, 62 M5481 Kien Baldacchino, 63 M4636 Liam John Laus Medati, 64 M6006 Matteo Bartolo, 65 M5456 Joseph Caruana, 66 M3791 Jamie Felice, 67 M4301 Keith James Borch, 68 M5747 Lloyd Abeid, 69 M3604 Giuseppe Camilleri, 70 M3655 Javier Kutajjar, 71 M3503 Michael Mizzi, 72 M3614 Danilo Massa. Nkomplu għaddejjin bil-polza. Grazzi ħafna. Jekk kultant tisimgħu dawk it-tisbit tinkwetawx m'għandkom xejn ħażin bis-settijiet tal-mobiles jew it-tablets jew fejn qed tisimgħu dak huwa n-notar li jkun qed jiċċertifika il-polots. M2005 Jerome Xavier Muscat. M2005 Jerome Xavier Muscat. M5486 Neil Azzopardi. M5486 Neil Azzopardi. M4191 Luca Cicluna Bartoli. M4191 Luca Cicluna Bartoli. M4559 Mark Lucas Borch. M4559 Mark Lucas Borch. M3690 Alessandro Di Prima. M3690 Alessandro Di Prima. M3757 Jake Kyle Attard. M3757 Jake Kyle Attard. M5051 Jack Kauki. M5051 Jack Kauki. Grazzi.
M4120 Alex Xwireb. M4120 Alex Xwireb. Fidejja. M5016 Mattias Pisani. M5016 Mattias Pisani. M5775 Gianni Giuseppe Vassallo. M5775 Gianni Giuseppe Vassallo. M6103 Blake Seamus Spiteri. M6103 Blake Seamus Spiteri. M5624 Wayne Fenech. M5624 Wayne Fenech. U bekk erġajna għalaqna settiħor ta' 12 il-lisem u s-sommarju għalikom minn Sintja. Mela, Brank numru 73. M2005 Jerome Javier Muscat. 74 M5486 Nila Zoppardi. 75 M4191 Luca Cicluna Bartoli. 76 M4559 Mark Lucas Borch għandu ħuħ fil-Form 1. 77 skużawni M3690 Alessandro Di Prima. 78 M3757 Jake Kyle Attard. 79 M5051 Jack Kauki. 80 M4120 Alex Xwireb. 81 M5016 Mattias Pisani. 82 M5775 Gianni Giuseppe Vassallo. 83 M6103 Blake Seamus Spiteri għandu ħuħ fil-Form 1. 84 M5624 Wayne Fenech. Nkomplu ntellaw il-pulza. Grazzi ħafna. M2178 Deon Joshi. M2178 Deon Joshi. M5553 Liam Muscat. M5553 Liam Muscat. M3510 Liam Gray. M3510 Liam Gray. M4654 Ryan Kalleja Paċ. M4654 Ryan Kalleja Paċ. M4749 Kaylin Cohen Borch. M4749 Kaylin Cohen Borch. M5165 Giuseppe Vidal. M5165 Giuseppe Vidal. M6024 Nathan Ajus. M6024 Nathan Ajus. M2109 Dale Saliba. M2109 Dale Saliba. M4932 Mark Muscat. M4932 Mark Muscat. M5108 Aiken Refalo Cilja La Corte. M5108 Aiken Refalo Cilja La Corte. M5816 Znednik Borch Saliba. M5816 Zdenik Borch Saliba. M4186 Tom Valletta. M4186 Tom Valletta. Daqsek tgħiduli għalaqna 12. Yes. Nżommu hemmhekk għal meta jmiss. Mela, bil-rank 85 għandna M2178 Deon Joshi, 86 M5553 Liam Muscat, 87 M3510 Liam Gray,
88 M4654 Ryan Kalleja Paċ, 89 M4749 Kaylin Cohen Borg, 90 M5165 Giuseppe Vidal, 91 M6024 Nathan Agius, 92 M2109 Dale Saliba, 93 M4932 Mark Muscat, 94 M5108 Aiken Refalo Cilia La Corte, 95 M5816 Denik Bord Saliba, 96 M4186 Tom Valletta. Nkomplu bil-polza. Grazzi ħafna, Cynthia. M3-8-3-4 Aiken Barbara. M3834 Aiken Barbara. Kif qed taraw kollox ukoll qed jiżvolġi quddiem għajnejkom bl-aktar mod trasparenti possibbli, proċess li jsir hekk għal tul dal-aħħar snin u issa minn żmien anke l-COVID law kompletament kollox streamlined. U anke minn qabel. M5254 Mason Agius Stewart. M5254 Mason Agius Stewart. M3446 Luka Sammut. M3446 Luka Sammut. M4720 Gianluca Borg. M4720 Gianluca Borg. M3097 Zek Spiteri. M3097 Zek Spiteri. M3836 Jai Abela. M3836 Jai Abela. M4724 Denzel Bezzina. M4724 Denzel Bezzina. M3774 Gabriel Redeemer Zgendo. M3774 Gabriel Redeemer Zgendo. M3654 Luke Camilleri Brennan. M3654 Luke Camilleri Brennan. Let's see. M3661 Gabriel Spiteri. M3661 Gabriel Spiteri. M1701 Tim Andrej Carter. M1701 Tim Andrej Carter. L-aħħar isem għal dan is-sett ta' 12. M4897 Nathan Abela. M4897 Nathan Abela. Fidejk Cynthia għas-sommarju ta' dawn l-aħħar 12. Grazzi, mela bir-rank numru 97 għandna l-M3834 Aiken Barbara, 98 M5254 Mason Agius Stewart, 99 M3446 Luka Sammu, 100 M4720 Gianluca Borg, 101 M3097 Zek Spiteri, 102 M3836 J Abela, 103 M4724 Denzel Bezzina, 104 M3774 Gabriel Redeemer Skendo, 105 M3654 Luke Camilleri Brennan, 106 M3661 Gabriel Spiteri, 107 M1701 Tim Andrej Carter, 108 M4897 Nathan Abela. Nkomplu għaddejn bil-polza. Grazzi ħafna, anka li l-għajtu. M3530 Matthew D'Amato, M3530 Matthew D'Amato, M6087 Zain Kallus Marshall, M6087 Zain Kallus Marshall,
M5551 Julian William Ellul, M5551 Julian William Ellul, M3406 Dale Frank Gallia, M3406 Dale Frank Gallia, M4446 Gabriel Zammit Cesare, M4446 Gabriel Zammit Cesare, M3756 Benjamin Vella, M3756 Benjamin Vella, M4157 Nathan Busuttil, M4157 Nathan Busuttil, M4825 Johan Javier Dimek, M4825 Johan Javier Dimek, M3802 Julian Kutajjar, M3802 Julian Kutajjar, M4642 Joel Isodoro La Barbera, M4642 Joel Isodoro La Barbera, M4124 Mattia Borch, M4124 Mattia Borch. Nirringrazzjaw ukoll il-Filissjan li tkun qiegħda iddawwar u tella l-ismijiet. M4625 Lucas Falzon, M4625 Lucas Falzon. U ma jistax jonqos ma nirringrazzjax ukoll l-Annelies li tkun qiegħda twaħħal il-polos ukoll fuq dak ir-rekord sheet li minn fuq u taqralkom Sintja kif se tagħmel issa. Mela rank numru 109, M3530 Matthew D'Amato għandu ħuħ fil-Form 1, 110 M6087 Zane Callus Marshall, 111 M5551 Julian William Ellul, 112 M3406 Dale Frank Gallia, 113 M4446 Gabriel Zammit Cesare għandu oħtu fil-Form 1, 114 M3756 Benjamin Vella, 115 M4157 Nathan Busuttil, 116 M4825 Johan Javier Dimek, 117 M3802 Julian Kutajjar, 118 M4642 Joel Isodoro La Barbera, 119 M4124 Mattia Borch, 120 M4625 Lucas Falzon. Sam proċedu nkomplu bil-polza. Grazzi ħafna. M4419 Gianluca Formosa, M4419 Gianluca Formosa. M2146 Kaish Kembri, M2146 Kaish Kembri. M3743 Shaiven Attard, M3743 Shaiven Attard. M5584 Nicolas Kauki, M5584 Nicolas Kauki. M5522 Luca Gerada, M5522 Luca Gerada. M3663 Kelvin Grek Spanjol, M3663 Kelvin Grek Spanjol. M6101 Brock Spiteri, M6101 Brock Spiteri. M4490 Aiden Magri, M4490 Aiden Magri. M5662 Zejan Borch,
M5662 Zajan Borg. M5817 Jamie Brinkat. M5817 Jamie Brinkat. M4682 Carlos Spiteri. M4682 Carlos Spiteri. M1776 Kian Karwana. M1776 Kian Karwana. U nerġgħu ngħaddu għal sommarju ieħor ta' dawn l-aħħar 12 il-isem. Mela, Brank numru 121, M4419 Gianluca Formosa, 122 M2146 Kai Xkembri, 123 M3743 Shivan Attard, 124 M5584 Nicholas Kauki, 125 M5522 Luca Gerada, 126 M336 Kelvin Greg Spanjol għandu ħoħat japplika l-Kinder 2. 127 M6101 Brock Spiteri għandu ħoħ fil-Form 1. 128 M4490 Aiden Magri. 129 M5662 Zajan Borg. 130 M5817 Jamie Brinkat. 131 M4682 Carlos Spiteri. 132 M1776 Kian Karwana. Komplu għaddejn bil-polza. Grazzi ħafna. Ringrazzjak. M3439 Sebastian Borg. M3439 Sebastian Borg. M4421 Kane Mela Castillo. M4421 Kane Mela Castillo. M4418 Nathan Boccato Calleja. M4418 Nathan Boccato Calleja. M5709 Mattias Borg. M5709 Mattias Borg. M5067 Neymar Pac. M5067 Neymar Pac. M5959 Cohen Gutt. M5959 Cohen Gutt. M3664 Nikolaj Xkembri. M3664 Nikolaj Xkembri. M5190 Tristan Jess Xikluna. M5190 Tristan Jess Xikluna. M5837 Jerome Abela. M5837 Jerome Abela. M5255 Adam Vella. M5255 Adam Vella. M2075 Andrew Adel Darmanin. M2075 Andrew Adel Darmanin. M4252 Liam Sant. M4252 Liam Sant u mill-qed nifhem irġajna laqna setti ieħor ta' 12 l-applikant. Nerġa' tas-sommarju. Brank numru 133 għandna M3439 Sebastian Borg, 134 M4421 Kane Mela Castillo, 135 M4418 Nathan Boccato Calleja, 136 M5709 Mattias Borg, 137 M5067 Neymar Pac, 138 M5959 Cohen Gutt, 139 M3664 Nikolaj Xkembri, 140 M5190 Tristan Jess Xikluna, 141 M5837 Jerome Abela, 142 M5255 Edin Vella,
143 M2075 Andrew Adel Darmanin, 144 M4252 Liam Sant. Tellaw iktar il-polza. Grazzi ħafna. M3149 Paolo Salamone, M3149 Paolo Salomone, M1967 James Kutajjar, M1967 James Kutajjar, M3261 Giulio Gallia, M3261 Giulio Gallia, M3647 Dominic Muscat, M3647 Dominic Muscat, M3511 Mason Cilia, M3511 Mason Cilia, M3172 Dwayne Kassar, M3172 Dwayne Kassar, M4400 Aiden Spiteri, M4400 Aiden Spiteri, M5300 Ben Abid Vella, M5300 Ben Abid Vella, M3962 Kien Joseph Paċmerċieqa, M39, skużaw ngħidu bl-Ingliż, M3962 Kien Joseph Paċmerċieqa, M3527 Daniel D'Amato, M3527 Daniel D'Amato, M5233 Rocco Jax Prekar, M5233 Rocco Jax Prekar, ħaġa tajba tkunu qegħdin taraw intom ukoll fuq l-screens tagħkom biex jekk jinneħu żball tkunu qegħdin taraw ukoll l-isem propju li jkun tara fil-polza fuq il-monitors fuq il-screens tagħkom. M4721 Bradley Busuttil, M4721 Bradley Busuttil u bekk rġajna laqna set ieħor ta' 12 l-isem nħalli f'idej Cynthia s-sommarju. Mela brenk numru 145 għandna M3149 Paolo Salamone, 146 M1967 James Kutajjar, 147 M3261 Giulio Gallia, 148 M3647 Dominic Muscat, 149 M3511 Mason Cilia, 150 M3172 Dwayne Kassar, 151 M4400 Aiden Spiteri, 152 M5300 Ben Abid Vella, 153 M3962 Kien Joseph Paċmerċi għandu ħuħ fil-Year 1, 154 M3527 Daniel D'Amato għandu ħuħ fil-Form 1, 155 M5233 Rocco Jax Brakar, 156 M4721 Bradley Busuttil. Grazie ħafna Cynthia. Ringrazzjatku qed attenta dawk id-dettalji wkoll taralkom fejn ikun hemm ħuthom. Jien ma jirnexxilix il-laħħaq mad-dettalji kollha lek nirringrazzja ħafna l-assistenza kollha li jkolli. M4605 Daniel Portelli, M4605 Daniel Portelli, M6046 Ali Gunes Demir, M6046 Ali Gunes Demir, M4200 Mattias Bilocca, M4200 Mattias Bilocca, M5326 Kien Camilleri, M5326 Kien Camilleri, M4989 Kierin Mifsud, M4989 Kierin Mifsud, M6045
Awlef Anifemi Al-Wazidrana Aziz, niskuża ruħi żgur ħadd żball x'imkien, ħanerġa' nirrepetih, M6045 Alwan Ifemi Alwazindara Aziz. Nistieden il-kull min qed jitħaqta illi kieku jiġi jaqrah minn floki kif jaqrah, jiġifieri għal min mhuwiex mitħla. Niskuża ruħi mill-ġdid però mal-ġenituri għal pronunzja ħażina li nkun għamilt jiena. M4562 Karl Michael Borch, M4562 Karl Michael Borch. Meta kont kap ta' skola nkun qed insejjaħ l-ismijiet ta' tfal fl-ewwel sena fl-ewwel ġurnata tal-iskola niftakarni kien ikolli ħafna minn dawn l-esperjenzi. M3358 Kaj Mallija, M3358 Kaj Mallija. M2049 Abner Jegor de Bono Dalli, M2049 Abner Jegor de Bono Dalli. M1559 Neil Falzon Sherry, M1559 Neil Falzon Sherry. M3059 Andre Mifsud Tong, M3059 Andre Mifsud Tong. M4641 Christian Di Gaetano Kassar, M4641 Christian Di Gaetano Kassar, u hekk irġajna laqna setti ieħor ta' 12 l-isem inħalli fidejn. Sinti hawn naraw kif ħadd tkun qed taqralna l-ismijiet hija wkoll. Mela Brank 157 għandna M4605 Daniel Portelli, 158 M6046 Ali Gunes Demir, 159 M4200 Mattias Bilocca, 160 M5326 Kien Camilleri, 161 M4989 Kirin Mifsud, 162 M6045 Olu Anifemi Oluwasindara Aziz. Prosit. Mux kolla faċli l-ismijiet u l-pronunzja. Għamxur għattu ħazin u koll. Mela 163 M4562 Karl Michael Borch għandu ħuħ fil-Form 1, 164 M3358 Kaj Mallija, 165 M2049 Abner Jegor de Bono Dalli, 166 M1559 Neil Falzon Sherry, 167 M3059 Andre Mifsud Tong, 168 M4641 Christian Di Gaetano Kassar. Nkomplu bil-polza. Grazzi ħafna Sintja, meta nkunu l-iskola jkollok il-vantaġġ li jkollok l-istudenti li ġustament mhux hekk ser, mhux hekk, u jgħidulek sewwa tuħu pjaċir titgħallem l-isem ġdid kif suppost għandek taqrah u tgħidu sejjaħlu. Jatina identità ma ninsewx li sentana importanti ħafna wkoll. M5900 Dejan Muscat Zara, M5900 Dejan Muscat Zara, M5093 Kirin Magro, M5093 Kirin Magro, M4439 Jake Camilleri Grioli, M4439 Jake Camilleri Grioli, M5879 William Alexander Kane, M5879 William Alexander Kane, M3186 Caden Vella, M3186 Caden Vella, M3904 Ezekiel Falzon, M3904 Ezekiel Falzon, M5420 Rice Vella, M5420 Rice Vella, M5495 Gabriel Max Camilleri, M5495 Gabriel Max Camilleri, M5587 Luke Adjok,
M5587 Luke Adviok. M5563 Zach Kuxkiri. M5563 Zach Kuxkiri. M2198 Zach Colero. M2198 Zach Colero. M3714 Kieran Fenek. M3714 Kieran Fenek. U hekk irġajna għalaqna setti ieħor ta' 12 u kif qed taraw lurna ftit qiegħda tiżvojta mill-isfijiet. Fidejk, Cynthia. Grazzi. Mela b'rank numru 169 għandna M5900 Din Muskazzara 170 M5093 Kieran Magro 171 M4439 J Camilleri Grioli 172 M5879 William Alexander Coyne Jokjun 173 M3186 Caden Vella 174 M3904 Ezekiel Falzon 175 M5420 Rees Vella 176 M5495 Gabriel Max Camilleri 177 M5587 Luca Dwok 178 M5563 Zach Kuxkiri għandu ħuq fil-Form 1 179 M2198 Zach Colero 180 M3714 Kieran Fenek. Ntellaw l-aħħar round ta' polza. Grazzi ħafna. M4315 Kevin Agunu. M4315 Kevin Agunu. M5097 Gabriel Vassallo. M5097 Gabriel Vassallo. M2038 Jack David Vella. M2038 Jack David Vella. M4984 Thomas Phoenix Camilleri. M4984 Thomas Phoenix Camilleri. M3312 Benjamin Lee Armstrong. M3312 Benjamin Lee Armstrong. M3554 Alaric Archer Vella. M3554 Alaric Archer Vella. M4954 Mikhail Sobolev. M4954 Mikhail Sobolev. M5552 James Kauki. M5552 James Kauki. M5504 Mattias De Bono. M5504 Mattias De Bono. M3279 Mattias Healy Bonnici. M3279 Mattias Healy Bonnici. M6030 Matthew Psajla. M6030 Matthew Psajla u kif qed taraw dan kien l-aħħar isem illi tella mill-urna tagħna u ħalli f'idej Cynthia biex taqranna s-sommer ta' l-aħħar ismijiet. Mela bir-rank numru 181 M4315 Kevin Agunu 182 M5097 Gabriel Vassallo 183 M2038 Jack David Vella għandu ħuħ fil-Kinder 2 184 M4984 Thomas Phoenix Camilleri għandu uħtu fil-Kinder 1 185 M3312 Benjamin Lee Armstrong 186 M3554 Alaric Archer Vella 187 M4954 Mikhail Sobolev 188 M5552 James Kauki 189 M5504 Mattias De Bono 190 M3279 Mattias Healy Bonnici 191 M6030 Matthew Psajla. Ek spiċċajna il-polza tal-lum infakkar illi l-ewwel 79 ħajaddu għal polza li għandna nar il-ġimgħa li ġej il-polza tal-għażla fejn fiha jkun hemm ukoll
it-tfal ta' skola bla kontinwità u tfal ta' impjegati fi skola oħra, jista' jkun li minn 79 nitilgħu xi numri l fuq, jiddependi kif irrenkjaw it-tewmin li spjegajt li żammejnilhom post fil-bidu. L-informazzjoni tkun kollha fuq ir-riżultat li jitla' fuq il-paġna ta' iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt sa għada matul il-ġurnata. Naddi fidejk Dr. Mifsud biex nagħmlu l-eluq. Grazzi ħafna Cynthia, għalhekk kiena ma fadali xejn fl-ewwel nett nifraħ il dawk kollha li wliedhom ġew għandhom possibilità tajba ħafna issa li jiġu ammessi fis-skola ta' Knisja. Qalbi ovvjament toħroġ għal dawk il-ġenituri li xtaqu u li qed jaraw forsi il-chances, il-possibiltajiet li dan iseħħ jitbiegħed xi ftit iktar, inqawilkom qalbkom nerġa' ngħid. L-edukazzjoni tibda mid-dar, tispiċċa mid-dar, tkompli iva fl-iskola u l-iskejjel kollha f'Malta dawk ta' Knisja tal-Istat Indipendenti jagħmlu l-almu tagħhom biex jippruvaw joffru l-aħjar servizz possibbli. Aħna nagħmlu dmirna, ħadd ieħor jagħmel dmiru wkoll. Jien ma fadali xejn ħlief nirringrazzja l-kollegi tiegħi, Cynthia Kassar, Annelista Bone, Amelia Kalleja, Gejtu, Farrugia, Felicien Bogetta, il-Nutar, Dr. Roberta Aquilina, il-dajem merċieqa li qed twieġeb it-telefonati tagħkom mill-uffiċini tagħna, l-uffiċjali oħra fil-kurja tal-Arċisqof li qegħdin jgħinuna mill-aspett tekniku, il-kollegi tagħna uffiċjali fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija għal ħidma sfiqa u kontinwa min-naħa tagħhom kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li issa fetħu il-bibien tagħhom għal dan l-aħħar term u nirringrazzjaw l-aħħar u mhux l-inqas il-Wi Media tas-servizz tagħhom f'din ix-xandira. Grazzi u l-komplement tal-ġurnata tajba.